Nedavno sam objavio jednu fotografiju s mnoštvom hrane po stolovima i netko mi je napisao ovako ja zamišljam raj. Pozdrav gladna braćo, danas vas vodim u restoran Sablić koji se nalazi u općini Dubrava, nedaleko Vrbovca, nekih 50 minuta vožnje od Zagreba. Restoran je specifičan po tome što već više od godinu dana uspješno organizira all you can eat tematske ručkove koji se održavaju svaku nedjelju od 13 do 16 sati. Ove nedjelje tema je bila Okusi Balkana, u prijevodu ono najbolje što nudi balkanska kuhinja. Vi koji me pratite duže vrijeme sigurno znate koliko volim balkansku kuhinju, a kad se na istom stolu nađu pečenje, roštilj i sarma, mislim da bolje pozivnice od toga nema. No pređimo mi na bitno, restoran Sablić je ovaj idući mjesec odlučio predstaviti ono najbolje što Balkan nudi, pa ćete tako moći probati razne domaće suhomesnate proizvode i sireve. Primjerice na dijelu s predjelima izbor je bio vrlo šarolik, od kuhane šunke s hrenom, kulena, domaće kobasice, čvaraka, tlačenice, domaćih kuhanih sireva pa sve do urnebesa i sira s vrhnjem. Što se tiče toplih predjela i glavnih jela, definitivno posebna priča, na istom stolu nalazi se ono najbolje od bosanske, makedonske, hrvatske i srpske kuhinje, od begove čorbe, zagorski štrukli, klepa, pastrmaelije, pa sve do roštilja koji se za goste priprema na licu mjesta. Odojak s ražnja definitivno je moj favorit, još kad je domaći, mislim da ne postoji veća delicija. Za kraj nešto što nikad ne odbijam, sarma s pireom, iskreno da vam kažem, više ni ne brojim koliko sam je pojeo ove zime, jedno od onih jela koje bi trebalo zaštititi kao naše nematerijalno dobro. O slasticama neću puno, mislim da je dovoljno da vam ih samo pokažem, ali da skratim priču, ako i vi volite ovakvu hranu, rezervirajte svoje mjesto na vrijeme jer broj mjesta je ograničen.